Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and phinde uklike i-bell for ama notification. Kule video yethu namhlanje sibe sikhuluma ngaye lapha umfundi okwezinye zezikole zakhona khona lapha eSoweto. Lo mfundi lokho etrend kakhulu khona lapha ku social media. Ifuke wabona khona lapha ku Twitter, ku Facebook impela uyatrenda. Utrenda ngaso lapha nesigameko sokuthi ucoshe ibag ebiphethe imali elingisele ku 40 million. Batheke mabesha impela bezindaba bashila ukuthi lo mfundi wayephuma khona lapha esikoleni wahlangana nayo lapha ibag iphethe imali engango 40 million. Ubese ithatha ke le bag isakhona lapha epolice nawo ngamaphoyisa bese ithatha ke le bag enza lona lapha ucwaningo abese check out ahlahle ikhiphani ngale bag naye lo mfundi babese bembiza khona phana ema-office bambuza bamphenya mayelana ngayo le bag ukuthi ahlahle kwenzakalani. Ubeke sebachazela ukuthi ebephuma khona phana esikoleni wacosha ngayo lapha ibag and manje uyabheka le bag inemali nose decide ukuthi ngcono ukuthi ehambise emaphoyiseni. Washo ukuthi yena le mali akayidingi into ayifunayo nje ukuthi efocusele efundweni zakhe. After istory sakhe impela sesichazile impela ureceive khona phani award ayireceiveile i-good citizen ubese receive khona phani emaphoyiseni. So impela le ndaba lokho itrend ayi khona phana ku social media itrenda ngakho ukuthi lengane ibuyisele imali emaphoyiseni. Abantu abaningi bayiblame bathi uyenza kanjani into enjalo wayibuyisela imali wathwathi. Ngicela ukuthi nawo comment ungitshele ukuthi ahlahle unocabangani ngaso istory salengane ukuthi ahlahle lento enzile ngabe right noma i-wrong. Ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi like if ufuna ukuhlezi nje updated and subscribe lapho. Ayingithi ke danke ngiyabonga.